Rwanda kuwaoze kunshimira kandi desi mfungura zenye kuryama jewe n'amasaha nakurindiriye kumurango ndasheri kwanza je gufungura tubihebe sanga mu cumba ningo wiki mu cumba ayasha man ngo gufungura ndabihebe ndamusange mu cumba yo kabigatwe ngo nkakeza kwe ndabibanza Nibiki kuri hanga Mwage ukazishe Ngira wabaye Kutagiye ukazi ko bicara tuvuga She wabaye Ndagwa che numva umutwe urukuranja numva ibizunguzungu numva ngomba kudawa numva isesemo nyinshi cyane gose numva niyanse Wala Sheri ndakubwira urebe inzoga ukanka none ngombe ko byituma n'inzoga Sheri n'inzoga none abama bazinya iminsi yose ko batabirwa nka Sheri bajya barafungura we ntufungura Ndaba consequence ariko Sheri reka tuyage gato frère c'est ndakwinginze ndagusabye ndabigusabye frère ndagusabye ikintu kimwe basi fata indwi imwe yonyene basi utari kuranywa inzoga urabe ingene umerewe Sheri urana turacamunze gipanze Sheri inyuma birangana gute kugusirera iyumvire kuva aho wanywerera iyo uyabika ry'amahera ntituba tuba mu nzu yacu gasheri tuba dupangiye barundi kweli ega Sheri kubera izo nzoga nk'ubu ntiwagiye ku kazi uzovuga wabaye iki ega Sheri izo nzoga zova zinakwirukanisha ku kazi ariko ubona niwirukanwa ku kazi tuzoja tubaho gute tuzoja tubaho gute mbwira vyiyumvire nawe nk'umuntu akuze Sheri so ndazi uko nkunda cyane sivyo kandi nama nzi cyane yuko witaho ubuzima bw'iwacu n'akazoza k'iwacu ariko nasabye imbabarire sindakwemerera yuko sinshobora kunywa inzoga ndabiko nabone ko wabaye kandi agiye urabona nta byose numva ameze nta rukundi niyanse ubuzima nta sinzi inzoga sinzi n'umuntu wazine ikibazo cyabaye Sheri ko nazivukiye papa aranywa inzoga mama aranywa inzoga nakuriye mu nzoga papa yambwiye ati ngo wa mwana igihe wavuka twaguhaye inzoga mu kayeriye ivyo abavyeyi bose barabigira ubwo urukundo nagukunda sivyo ndakwemeye kuva uno munsi nta nzoga nsubira kayikunda ndabikwemeye c'est vrai yego Sheri yego ni Sheri no kudakuruta
uko nabukunze Kenda kwemere kuva uno munsi ngiye kubandanya senga kuri kwane nange abashikana ngiye gushimira muri bana eglise. gutamba yazanye Za ndirimbo zaba babla babla. wari kutazimwe wa Ariko sheri attention izoga nindi tatamba wa natamba gacugere gnataka. waraneye ubwoba So sheri ugenda Ndamara bana, kureke sote yuko ndagukunda sibyo ima telefone boss kukazi ndambwira ikibazo nagize ijya ngiye yiwanje rero yiwange Ima nkoresha iyiwange. nkoresha iyi ntacu nyata I'm sorry baby jewe umva ndagukunda cyane rwose. Allô big boss. Bonjour. Ah ça va un peu boss. Je suis à la maison, je suis pas malade mais ego. So ari ikibazo cyabaye mu rugo n'umugore wanjye mugabo ikibazo cyataye n'akantu gato gusa kabaye ariko naje bwakemura n'umugore yagakemuye ndasabye urusha yuko nzoza ejo ku kazi. Sawa merci beaucoup boss. Sawa ni nime ya madame. Okay. Nice. Na wewe n'akazi kawe azokwirukana niba shobora. So sheri ndakwemera ikintu ndagukure nga ndagutware muri village market wow sivyo Yo, ibyo nawe ugire biratera shopping amani. y'impuzu ushaka kandi tugira shopping kwa Milinks uri n'umukoresha yako je seri n'umunsi I'm n'uwanje sorry sinzoswe kandi kunyizoka ubu nta mazi gusa nibyo ego ndabikwemerera so reka twitegure rero yeah sawa wowe bitangwa ntabwo oya imunyoze muri dushe izo nazo ukina